Kaseng Nyautrap Youth Council Motion Road Circle mentakasngi hakajing lamu Presiden Samla Los bin Well Lengkoi kalalaj bania kendo yo Deputy Commissioner ko West Castle subag Garot LS and Dykes bania kran halor kajing jong kodong kathan khamtam kajing bomdon jong kitna trekam ki office beper po kathan batkum ju kajing bomdon USDO bapura katkum kajing itu Presiden ke HYC Motion Road Circle laong baka Civil Subdivision Motion Road keladon kumba Andrews nem tam Andrei kajing tuna kidang bon ba susu laong ruba katkum kajing itu DC laong ba kajing jong kajing bomdon kitna trekam ba biang ha Civil Subdivision Motion Road kadai bet ba kajing bomdon ni ka permanent office jong Civil Subdivision ha Motion Road bat kane ka penlong kajing bomdon pura kitna trekam jong ka sarkar ha kate Civil Subdivision nakaliang jong DC laong ruba unsay kran ban penyo noi permanent office jong ka Civil Subdivision Motion Road bat lingba kajing dan pura ketika office kitna trekam jong ka sarkar kila bandon baik hendrai kumbalong menta ka sitom Amar bom don ni ketika office ka babiang ka ikinong tre sarkar wan agi jing sakri ka babahai ki pajba kumta nakalian jong seng kala dawaru na ka sarkar bat kumjuru ikinong mikmat ketika than begin sim kialam ban yakran halor ketika jing bagi pajba ki yakendu especially mo chulu circle munta si wan kendu ya i Deputy Commissioner yang ka West Castle ha kadai bat ka jinglong jingman jong ka Motion Road Civil Subdivision Kemang itip ka Motion Road Civil Subdivision lakan jok mentah hakim rusnem. Mereka kemang i kalong ba sibun ki senat rekam ke syak nadu wan pli ke Civil Subdivision. Kabah khmat kemang ngilap kalong haduk mentah warna kaliang jong SDO yang Motion Road empadon ubatikna ndai chu inchat da kiba chu inchat untuk keba semjing kalong tentang keba sibnai keba ngim Sibnai pila banwan so kis tang hakasisni mat kubun nak kalian ki pajba jong kanong sunong yang Motion Road berkoi yang yo lat punya kendu ya enchat mentana marba kumangis kutu aba usun chat unta udon hapdan sibun kijing don kam tena kalian jungi ni subhawan wan kepat hakni nak ya klik jong ke distrik ba subhawan thungno do bapura hangti hapo Motion Road kenang ba ki Pajba akibadon kami ukin yok kelat banyak kenduk. Nangta babun kisna trikam hapu Motion Road adu entah kimpadon hakibabun kiliang nadu collection mission run nangta ke supply ti ya kene benta bat sibun ki income banyak kenduk bat insai haban budin ya borok kisna trikam dan ba kide bendon di bahaban don hapu jong Civil Subdivision ba kin sabahaban wan kin don But habang ekran ni ibaro ka ngisutu syai ka meningkong ka bangi kenduk jing kalong kumbangi haduk menta ka Motion Road Civil Subdivision kampat don ya ke building ke babiang habang ekran bat kene benta naliang nakaliang Deputy Commissioner la pentip hangi keseng ba namar ba ya kene ka building la persang ban plan hagodai bat estimate ya kene nrengi ba estimate kedai nadu senam arjarsan Kumta ngisngutu kejingyat jong kapor kene estimate arjasan kami hapsu bat kapor kemunta. Te kumta ya kene la habri estimate biang saisin. Te nakling jungi ni kerpat ya kabor bedai kemi ha bedai ber ke building makin subha ban penkloy ha bedai ban pre estimate ya kene building kenang ba kejingnon kamoro kene sekmat. Bat ngi kenturu ya kosukar kementah MD itu makin subha kumba kliwan pli kin subha ban thung ya borok snap jingdon kam ke bedai ber ke Motion Road Civil Subdivision hi brokwe bat ya kene benta nakliang jugi keseng ni budin habor official trikam ki badai bandon hapo jong Motion Road nang ba kajinun kam jong kedong kathan kan ini yo penun kam kumba kliwan thung ka bah khmat ka bangi kham shon hagne por kalong oj ibu sibun ki mat jindawa khmat bisi hindai ka bah khmat ka bang sudun kam ka bah kham kerki kalong maningkong kadai collection commission brand nang ta ka ba an kadai lengba jong supply ba kini ki benta ka ba inong song ke kenduk kha kajing don kam juki hakayat ke yang kajing injungi kum kibreu kata kede benta ki bakam kongsan nakaliang jungi kaseng ka ba ni kam kerpat bakin subha ban lek kam kloi